Ska geta betur fyrir þig. Varstu komin með kaffi? Já. Það er svo kreatín. Kreatín? Yes, líka. Það er saman. Glæsilegt. Amen. Amen, amen, amen. Kreatín. Það er gott. Það er vöðvana. Líkamann. Það er smá kreatín í líkamann. Kreatín. 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 Good for the muscles. Always keep the muscles good. Keep them good. It's creatine. The creatine does this. Creatine keeps your muscles good. Creatine. Big strong muscles and you use creatine. Good vitamins for your muscles. Creatine. I recommend that everybody take creatine. It keeps the muscle mass in your body. Keeps you strong. Wait a minute. Yeah. What channel this stöð þetta hér? Alveg enda Facebook, miðjan YouTube og endin TikTok. Okay. So, remember, take creatine. See this? This is just because of creatine. Everything is good, bro. Jordan. Everything is good. God is good. Welcome from Kenya. Peter Marigin. Say hi. Good.
May God bless you today on this wonderful Friday. May God bless you on this beautiful, beautiful Friday. And everybody say, Amen. In Yeshua Emmanuel name, Amen. Und vi säger Amen och intisla först ute i Jeshua Emmanuel namn. Amen, 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 amen. I'm gonna read from because we have already gone over. We have written the wisdom of God and the Bible. Perhaps we finished that yesterday, and so that's finished, and we already gone through all the New Testament for you, and so that's finished, and I've been reading from the wisdom of Solomon here, and I've been talking to you about religion things, and how the institutions of who have been spreading the word of God around the world have been changing the meaning of the scriptures, and this is been what? Okay. Okay. My technical beautiful woman is like going over things here. She's doing. I want, because I've been talking to you about how the Roman people well, the Caesar took the religion, and because the Roman had signs that sun god, and when he took Christian belief that he had the same sign, but he put the son of God. He just put off in between. And then he made the New Testament and got a lot of Christian people by his side. And then he did a evil thing that is like he let his sister get married to because there were two Caesars at that time in Rome and in Italy, and the Romans had two that were split. The country was split, and it had two Caesars. And this Caesar that made the New Testament, he
got his sister to get married to the other Caesar, and when time passed by, some years later, he went and he went and killed the whole family of the other Caesar and his sister and his uncles and his nieces and everybody in the family, and got the whole control over Roman Empire. And that's a story about the guy who made the New Testament with the Catholic and the Orthodox in the beginning. And because it's one sign like you see in Catholic Church, it's always this round thing around the head, like they have around Mary, and they have around Yeshua, they have around the saints, and they have always this round thing. And Caesar had the same thing around him. It was like this round thing around the head is like you are God. Like Caesar, he looked at himself as a god. And people who had these round things, they were looked at godly people. And this has been going through the history with religion around the world. Og eins og ég tekið hérna fram að þá hef ég verið að tala hvað keisarinn sem gerði Nýja testamentið, að það voru 2 keisarar á þessum tíma í Róm, og hann fór og lét systir sína giftast hinum keisarunum, svo fór hann mörgum árum seinna og drap keisarann ásamt systur sinni, börnum þeirra og allt það. Ekki fallega gert og ekki svona sem að kristið fólk gerir. En þetta er sagan og þetta er sannleikur. Þetta átti sér stað á þessum tíma. Og þau voru alltaf með þennan hring í kringum Yeshua, Mary May og keisarann, og kaþólska kirkjan var alltaf að gera svona dýrlinga, og dýrlingarnir voru alltaf með þennan hring í kringum sig, og þetta tengir sig í gegnum trúr í heiminum, trúarbrögð, að þau eru með sólguð að gera. Og mikið trúað á sólina. Og mig langaði aðeins að fræða ykkur aðeins hérna í samband við nokkra trúr sem hafa sólina í trú sinni. Það eru fleiri
trú sem hafa það. Það er svona langaði að fræða ykkur þetta. I wanted to inform you about that things like what religion, many religions have sun as a god, and it comes into like the Catholic Church, this round thing, like that's why they put this round thing around you like sun, like you are God, but they've been trying to hide these things in ways to hide it from you or to do it in a different way. Þeir hafa gert þetta svona í gegnum tíðina að reyna að fela þetta frá okkur, að þetta hafi ekki verið átt sér stað, en þetta er raunveruleikinn. Ég langaði að lesa aðeins fyrir ykkur hérna í sambandi við nokkrar trúr sem hafa sólina í trú sinni. Og ég er með hérna Grace Just Daily Prayer, because we speak the truth, we just talk about the truth, and what man has done through the history. It's like our Viking belief. I'm here in Iceland, and in Viking belief, we have a sun. And Roman believe they have sun. In Greek, they believe they have sun. Everywhere they have this sun thing. It's like, I'm gonna start now, I'm gonna read this now in Icelandic. Ég ætla að lesa ykkur hérna fyrir ykkur á íslensku, svo þið fáið að svona vita sólguðinn. Eins og kemur þetta fram. Ásatrú hafði tengst við sólina. En sólin var ekki æðsti guð. Í norrænni goðafræði er sól persónugervingur sólarinnar. Hún ekur vagni yfir himni og eld og úlfunum á sköll. Sólin var mikilvæg, en hún var ekki miðpunktur trúarinnar. En hún var notuð í trúnni. Þarna sjáum við að það er verið að nota sólina. Og varðandi hebreska trú, og þau vilja alltaf láta þennan þetta inn svona á netinu, þá vilja þetta gyðingadóminn í þetta. Það er bara ekki rétt, þetta er hebreska og þetta er hebresk trú. Þá er svarið öðruvísi að hebreska er skýrkennt aðeins hebreska trú. Það er trúin sem hefur ekki sól. Það er ekki sólin í kristinni trú. Við trúum ekki á sólina, og hebreska trúin þá var svarið öðruvísi. Í hebreski biblíunni er skýrkennt að aðeins einn guð skuli tilbeðinn. Sólin er talin vera hluti af sköpun Guðs, en ekki Guð sjálf.
Í ritningu Íslands meira að segja varaði við að tilbiðja tunglið eða stjörnur. We are not allowed to idolize things that God created. And that's why you don't look up to me and start to bow to me like the Catholic Church is doing to the when you go to the Pope and you're kissing his ring and he's taking like he's a God person. And that's why I'm talking about these things. And when you get these saint things in Catholic, they put some sign on you. Varðandi bylgjurannsólar eftir engin kenningum að tilbiðja sólina. Engin, en hérna, ég að fara neðar ástinni. Það var músina það? Ok. Hvað var það katólsku kirkjuna? Katólsku kirkjuna. Þá geislabaugurinn. Geislabaugurinn. Baugurinn sem ég að tala Og þarna vil ég að villa fyrir að Katólskirkjan geislabaugurinn. Hringurinn í kringum höfuð Maríu og Jesúa. Almennt tákn heilagleika. Þetta kemur auðvitað frá Róm á undan áður en Rómverjar taka við kristni trú því að Sesar því þeim var Guð og þá var látinn þessi baugur í kringum Sesar og geislabaugurinn, en þá sem það ekki, geislabaugurinn í kringum María eða Jesú Krist. Heilagleika og dýrð. Heilagleika og dýrð. Og svo láta þær ekki sóldýrskun, en þetta sóldýrskun. Og hérna, svipuð tákn voru þó einnig notuð í eldri menningarheimum, meðal annars hjá Rómverjum. Og trúin kemur þarna frá Rómverjum. Þar sem keisarar voru stundum sýndir með geislakólunu sem tákn vald og tengsl við sólina. Það þýðir þó ekki endilega að merking sé sú sama í kristnri list. Sjáðu þið blekkinguna þarna að þeir eru að taka það sem rómverskt og yfirfæra það á kristna trú. Og þetta fer ekki fram hjá neinum og þeir hafa haldið sig gegnum árin að gera þetta. Did I have this in English or do I just have to talk about it in English? Já, það gott. Maður þetta ekki á. I don't know. I can talk about this I can just tell this I can just do this. Palas upp if I forgot to just talk. Okay. A little bit up. Það kom sko. I already finished this. Okay.
Nej, answer. Det är Ferrero Morsen som är så att det Yeah, answer. Svo ég hafi þetta svolítið komist til allra. Ég gleym ekki einhverju. Þú nú. Ekki bara fyrir langt. Ekki bara fyrir langt. Yes, it's like in our Viking belief. We have our connection with the sun, and but the sun was not the main god, but it was in our belief, and for the carriage and all these things on the sky, and that's why the sun was very important to the Viking belief. In the Hebrew belief, it's a little bit different because they say the Bible, Hebrew belief, there is no sun in Hebrew belief. There is nothing like sun there, because in Hebrew belief there is He's our creator. That's why we are not allowed to. I'm not allowed to. We are not supposed to idolize people, the sun, the moon, the stones. We are not supposed to do this. There is only one God, one creator, and that's God. And that's Christian beliefs. But like we have been talking about culture things. They do this in culture things like Catholic, yeah, and in Orthodox and a lot of things. But I didn't put the Orthodox in here, but they do this. They they put the round thing around Mary. They put the round thing around Yeshua and the saints and the Caesar and all these things, because the Roman people, they wanted to keep, because the Caesar, when he was making the scriptures, he had signs like sun god, because they had sun god and Jupiter and all these things, and then he just took the sign that he had and put son of God, just put off in between the lines, because they believe in the sun. And then they are trying to tell you that they don't believe in they don't have the sun, the Catholic Church or the Hebrew, they don't have it in their beliefs, but they have it around the saints, the Mary, Yeshua, and Caesar, because it came from the Roman beliefs. This round thing came from their beliefs and was put around Mary, Yeshua, and the saints. So you can see this, they're keeping their sun there around the head of all the
these people. You can see the deceiving things they are putting through because they wanna keep because they want to keep the part of the Romans, because the Romans and the Christians were going together. So he didn't want arguments, so he didn't want to change all the things, because Caesar was a god in their eyes, and he had something around his head, and then he put the same things around Mary and Yeshua and the saints. That's how they have been doing things through the history. Uh, 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 Put it a little bit down for me. Just wanted to inform you about this. The Rómverjar áttu þetta og gerðu þetta með Orthodox og Maríu gerðu sem þau héldu geislabaugnum sem er sóli, og létu utan Maríu og Jesúa og tillingana. It shows, this sign shows power and a connection. It stands here in I'm reading from history here. It shows that they had these signs to show power with the sun. But it doesn't mean this has no connection to Christian beliefs. This has just to do with what the Catholic Church did and the Orthodox Church did, and you could go in Mormons. They do it around the saints. They do it in a lot of culture things. That's why we have 212 church Christians churches telling that they believe in the same Yeshua, but this is not the same belief, because they have different ways spreading the word around and telling you how to connect to God. So watch out for the men and keep to the scriptures. That's why I recommend you get the Enoch Bible with 88 chapters. You can get the Enoch Bible with 81 chapters. Good Bible. I recommend that too. But not the Luther Bible. Luther Bible is taking too much out of it, and you cannot get the whole connection there, the history of the Bible. And the historians, like people like Christian historians, they always say that they are born in 2004, 5, 10.
whatever, young people, and they think they know everything, and they think they knew the meaning of the permutations of everything they were doing 2,000 years ago. Uh, it's just like me writing down something 2,000 years ago, and they are saying I'm meaning this. And the people who were 2,000 years ago, they knew what my meaning was because they were around me, but not the people for 2,000 years later telling that they know what my meaning was. No, I don't know. But they go around like this, telling like, there are some prophets, like Yeshua says, there is no prophet gonna come after me. And so like, I looked at it, but like a little bit like a prophet, and just took a lot of 22 chapters out of the Bible. And this is what Yeshua was warning about. Þau velja með því að fólk næri sér í Ethiopian biblíuna og byggjum á 81, svona 81 kapli og ég mæli auðvitað með að fá biblíun í heild sinni sem 88 kaflar og þá fáið þið alla söguna í heild sinni og þá líka sjáið þið svona hvað svona þú veist, þegar maður les orðið að maður sé svona, þú veist, þegar Guð að tala til manns að það svolítið svona það svolítið svona hrátt ritað til manns. En svo sér maður þegar svona guðfræðingar hafa átt við orðið að þá sérðu alveg hvernig skriftin og þýðingarnar breytast og verða svona meira svona eins og hafi verið gert af prestum og maður sér það alveg í skriftunum því að eins og þú bara byrjar í Genesis 1 þá lestu í byrjun þegar sköpunarsagan að þá lestu, það svona 2 sköpunarsögur það verður að skapa heiminn og svo kemur aldingarðinn og þá sérðu alveg muninn á hér, hvað svona kalt, svona í byrjun og svo kemur svona, eins og maðurinn hafi átt við hlutinn og svona hreinskrifaðan á svona fallegan, kristilegan máta sem þú sérðu alveg og þetta það sem að við á Guðstjórn bendum í frá að nota höfðið og sjá svona að hvað búið að eiga við og maður sér það alltaf, það alltaf að eiga við hlutina. You can always see when they are changing things in the Bible because like the beginning in Genesis, you see in the start it's very raw and this is when the creation is very raw. Scripture
and then when it goes to the Garden of Eden, and the scripture changes. It goes more like you can see this is more like a priest that or a monk that has written this down here than in the beginning here. You can see all these things through the scriptures. What is raw, like God, here you can see God is speaking, here you can see this is a little bit fixed, a little bit like put in a nice way to sound better. Og maður heyrir lesið og sjáir svona hvað svona er hrátt og frá Guði, en svo sjáðu alltaf þegar það er búið að svona hreinskrifa hlutina og þá sjáðu að maðurinn er búinn að eiga við hlutina og maður sér það alveg og ég get haldið hér I've already finished this. The scriptures more I already talked about this. I didn't need this. Wait a minute. I didn't talk about this. Alright. You want the English first or something? I want English first. Wait a minute. I already talked about the Catholic. Alright. I want to talk about the other. Because I see you have put it a little bit down here. I want to show you a little bit more about this. Yeah. I want to talk about the Egypt. What here? I don't know. Sem ekki var 2 ár sinna, en þetta er ekki að vera bíðið. Já. Eins og hérna mun ég sýna eina trú í viðbót. Hérna. Forn Egyptar tilbáðu sólguðinn Ra. There's some audience. Oh, it's always coming. Somebody reporting me. I'm always getting this, like when I talk about the truth, somebody tried to report what I'm saying. I'm just reading here the truth from, but you can get it for yourself. You just spend time going through the things. If you want to know the history of things, then everything is written. Because the good thing about the internet is like they cannot hide the things any longer, because what you put on the internet is stuck on the internet. Maybe you can wipe it out in YouTube, you can do this over there, put this in on the internet, it's on Bing, it's on this and this and this and this and this. And they cannot stop this, so you can always find what you're looking for. Netið nú þannig að það ekki lengur hægt að þurrka út vitneskjuna og það sem búið að láta á netið, þeir geta það ekki lengur þó þið geti tekið einhver form hérna, Facebook, Instagram, YouTube, and what's it called? TikTok.
people go up. they can try to Överallt. and X, and they can try to take a little bit things out of these things, but they cannot take it from the internet, because you can always go on Bing, and you can go on this and this and these platforms, and you can always find the things. Just to be a little bit smart to find the real things, because they cannot wipe it out, because it's in on the internet. That's a good thing about the internet. They cannot any longer, they cannot hide the truth away from you. But that's why I always tell you, don't look up to me, look up to God. That's what He tells you to do, and that's what He tells me to do. Don't look up to the man. Hvað í íslenska ég komin, nei, þú komin nú lágt niður. Alright. Ég langar að segja ykkur frá öðrum sólguð. Forn-Egyptar tilbúðu sólguðinn Ra. Forn-Grikkir tengdu sólina, forn-Grikki líka, tengdu sólina meðal annars við Helios og síðar Apollon. Rómverjar tilbúðu meðal annars sól Invictus. Í Mið- og Suður-Ameríku voru margar fornar siðmenningar sem reistu píramída, til dæmis dýrkuðu Inkaríkið sólguðinn Inti, og Aztekar dýrkuðu meðal annars sólguðinn Huitzilopochtli. Majar tengdu einnig sólina við guði sína, bara neðan guði sína. Það sem þessi siðmenningar áttu sameiginlegt var að sólin var talin gefa líf, ljós og uppskeru, svo hún hafði mjög mikilvægt hlutverk í trú þeirra. Hins vegar voru trúarbrögðin ólík og þróuðu sjálfstætt hvert frá öðru. En þarna sjáum við að allar þessar trúr hafðu þetta sameiginlegt að vera með sólguðinn. Okay, stop. Okay, I'm gonna go here. So Yes. I'm gonna English. Okay. Yes, many ancient civilizations had sun god practice. Sun worship as an important part of the religion. But this does not mean they are the same religions. Why is it a little bit different here? Wait a minute, I'm going to say. The ancient Egypt worshipped the sun god Ra. The ancient Greek associated the sun Helio, and later also Apollo. The Roman worshipped Solo Invictus. In center of the South American several Asian civilizations built pyramids. In the Inca Empire worshipped the sun god Inti. The Aztecs worshipped among others the sun god difficulty pronouncing this. Huitzilopochtli. And Maya civilization also honored
the solar deities. That these civilizations had in common was they viewed the sun as the source of light. Light architectural Archicot. architectural purposes, the part of the culture property. However, the religion were distant and developed independently of one another. It's like I just wanted you to know these things that the 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 sun has been worshipped a lot in religion, like the third eye, uh, the like we always give a warning about this. We call it. I'm always talking about. I always forget the name. But, trúna sem er alltaf komin í biblíuna. Það sem er alltaf. Wishful thinking. Wishful thinking. It's like wishful thinking that. Hvað er það? Ég man ekki alveg. Hvað er nafnið á þessu? Ekki með þetta wishful thinking, það er svona... Já, ég veit það. Þetta heitir... Þessi trú heitir... Þetta er mikið af fólki, stundar þetta er... Somebody remember the name of the religion, this religion of wishful thinking and all these things that has been going on. What do you call it? They started putting it in the Bible. Bible teaching that you were supposed to get the things now, and they said pray, believe, receive. No. I know that. I know what you're talking about. It's wow. I forgot the name. I don't know. This has been going on through the churches. New create. Wow. Yeah. Well, what's her name? Weet je wat nafnið? Somebody know the name of the religion here? Does somebody know the name of the religion? Where they use this like New Order. Yes. Amen. It's called New Order. They put it in, started to put it in preaching. Preachers, they didn't know about this. They didn't realize when they were preaching. They were preaching wishful thinking. And this is like the New World Order. Yes. The New World Order got this into the Bible teaching that people always like it's on my time and skipped out God because
God said you can put your hands over people and you can heal people like this and blah blah blah, and people started misunderstanding what God was meaning. God gives you the power to do this, to lay your hands on people and heal people and pray for people. Uh, but the healing comes from God, Yes. not from me, but the religion, New the New World Order, Order were always teaching like we were gods because God told us that we could lay our hands on people, make their legs longer, make this better, this, and that would happen like this. And then they forgot that, forgot this, that our belief comes from God. And if God wants this to happen, He makes this happen. I can ask Him to do this and He can make it happen like this. But if God doesn't want to do it, or maybe see something, there is something here, this is not in the right way for God to do this like this, then God is not gonna do this. And people just started thinking they were like gods and they just could lay their hands on people and say, you just get 100 million, you get this and you get this, you're gonna go rich and blah, 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 blah. And everybody started to be a prophet and they were just telling people that you're gonna be this and you're gonna be that, and this was going around everywhere. And because people started believing in these things, and because they forgot that God knows what is good for you and what is good for me. And so they went for this thing like they were gods and started laying hands over people and saying, do you feel the healing that is now? And you see it in a lot of churches going around the world. You feel it. You feel the pain is gone. You feel this is gone. Or people standing up in wheelchairs and this and this and this and this. A lot of things going on like this. This is wrong, and this was from the New World Order. Yes. This was New World Order teaching. Yes. And then people were starting to think they were gods. Yeah. Wrong believing. Mm-hmm. That's why we give a warning about this here in Grace Church. I'm not God, and if God wants to heal you, I pray for you, and God wants to heal you now, and He sees that, and He wants to bless you now. And He wants, maybe when you're listening now, He wants to bless you now, and then He's gonna bless you. It's not on my time, it's on His time. I can pray for this to happen. Again, pray and ask God to make this happen. And God chooses. It's God's time. It's just
I pray for this, I pray for you, I hope the best for you, but it's God who controls these things. But this wishful thinking idea still is going on in the churches. This is what we have to watch out for, the new world order, because people are always attacking the Christian beliefs. That's why I wanted to talk about this. Og eins og ég segi, passi ykkur á New World Order og það að ekki bara halda þessi við Guðir og þið getur bara lagt hendur yfir fólk og lækna fólk bara út af því að, þú veist, að þið hafið þennan kraft sem Guð gaf ykkur. Jú, hann gaf ykkur kraftinn, en þó hann hafi gefið ykkur heilagan anda og hann hafi gefið ykkur kraftinn til þess að lækna. Hann segir það að en þá er ekki þar með sagt að hann gerir það fyrir þennan einstakling eða þetta hér, og út af því að þetta er kannski óþarfi og ég er ekkert einn að segja að mig langar að gefa vinum mínum Lamborghini og það var ég bara að bið fyrir Lamborghini og það bara birtist Lamborghini fyrir utan. Það bara birtist beint fyrir rámið og hérna að gera svo vel og hér eru lyklarnir. Nei, þú þarf að þjóna tilgangi bæninni, að þú þarf að þjóna tilgangi fyrir Guð og það gengur út á Guð, ekki okkur. Þetta gengur út á Guð, hvað Guð sér að er fyrir bestu og ekki hvað okkur finnst. Amen. And that's why we say, Amen on this beautiful Friday. Everybody say, Amen on this beautiful Friday. Allir say, Amen on this yndislega föstudag. Amen. In Yeshua, Emmanuel name, Amen, Amen. Amen. And this is just a little wisdom I wanted to get to you, because you need to know these things. So watch out. You're not God. I'm not God. Like Yeshua Emmanuel said, there is no good man. If there is no good man, then do you really think he's gonna do the thing that he's gonna make you a God? He's gonna give you the power to be God and go and just give everybody a Lamborghini and give everybody a lotto winning and giving everybody a lot of things. No. Doesn't work like that. So það fyrir ekki að gefa vinum mínum bara eitthvað Lamborghini út af því ég býð fyrir einhverjum og fyrir ekki að gefa okkur öllum eitthvað ægilega stóran lottóvinning út af því að við erum farin að halda að við séum guðir. En þetta er enda á að eiga sér stað í söfnum. Þið getið séð í samkomum sem fólk er byggðið að standa upp, snúða á þér hálsinum, snúða á þér nakkanum, ertu, þú veist, læknaður og það er nú bara oft þannig að
mér líður vel, alveg eins og ég kannski hér og ég að fara með orðið hér, að þá gefur Guð mér vellíðan og ég fyllist hér af endorfíni og já, smá svona, sem maður kallar svona dópamíni og ég fæ vellíðan tilfinningu. Það þýðir ekki það að þar með sagt að ég fyllist af heilum anda og mér líður vel og meðan ég að gera það sem ég að gera hér og ykkur líður vel. En það þýðir kannski ekki að verkurinn sem og meiðslin sem eru kannski með baki, fótum eða hvað sem eru með, að þau séu læknuð þó að þú finnir ekki fyrir verkjunum. Það út af því að okkur líður vel og það bara eins og að vera fullur af adrenalíni að þegar maður fyllist af adrenalíni þá finnur maður ekki til verkja en svo þegar adrenalíni fer að þá kemur verkurinn upp en þá fyllur adrenalínin og samkomu og þá fer nú ekki að segja að þú sért fullkomlega læknaður. Þér líður bara eitthvað vel inn á samkomunni og Guð gefur þér þetta moment að líða vel og njóta þess samverustundar að vera fylltur af heilugum anda og njóta samverunar og sért ekki með verk á meðan þú ert að njóta þess að hlusta á orð Guðs. Í Jesúa Immanuel nafni, Amen. Everybody say Amen on this beautiful Friday. Amen, amen, amen. And now we go to the next thing today. I love you, Oscar. Það ekki tæknir maður núna? Oscar. I love you guys. Evan, Birgit, Epic, I love you. Peter, I love you, my brother. I love all of you. I love all of you, all of my friends here. Okay. A lot of friends here. Oh man, I love all of you. And I'm gonna ask you to now I'm gonna mention a few names here, and I'm gonna ask you to pray for them. Ask God to bless them. Ask the Holy Spirit to help them with what they need, because God knows what they need, and God knows where to step in and help them. And we need to pray, and God is going to do the things He wants to bless. So if He sees you need this more than this, and maybe you want this, but He sees you need this more, and then He's gonna give you this here, but maybe you wanted this, and that's how God works. So I ask you to pray for Olivia Steph, my daughter, Einar Óli, Mikey, Rúnar, Sveinn Andri og frú, Hilmir Stefán Pál, Össi,
Stebbi, Rúnar, Kristín, Úlla, Möggu, Jón og Óskari. Hallelujah. Hallelujah. The names I was speaking here, I ask you to lift them up to God, ask the Holy Spirit to come upon them, help them with what they need. God knows what they need. And always remember, God, if we pray, God answers our prayers, and He knows what they need. And God knows what to bless. In Yeshua Emmanuel name, amen, amen. Amen. And remember, God loves you. And now I'm going to go to wisdom. I'm going to read from the wisdom of Solomon today. I'm going to see how many chapters I'm going to read. Go down for me. I was, we finished what? 1, 2, 3, 4, 5. Var það 6. kapli hér? Chapter 6. No, today chapter 7. So chapter 7, I'm going to start reading. I'm going to see how long the chapters are. So I'm going to start reading from chapter 7 in the wisdom of Solomon today. And may this be a blessing to you. Your own Grace Church. And remember, you are the church. 30 vers. You are the church. Amen. Amen. Ég líka döglegur maður eins og allir aðrir. Níðja þess sem fyrstur var skapaður af jörðu, líka með minn mótaðist í móðurlífi. Á 10 mánuðum ég var til í blóð hennar af sæði Karls í unaðslífur. Þegar ég fæddist dró ég að mér sama loft og aðrir, var lagður á sömu jörðu og ber alla menn. Eins og hjá öllum öðrum var grátur fyrsta hljóð sem ég gaf frá mér. Vafinn var ég reifum og mér hlúð með umhyggju. Ekki einu sinni konungur hefur hafið fyrir sinn á annan hátt. Einn er vegur allra inn í lífið og söm er leiðin út. Þess vegna bað ég Guð og hann gaf mér hyggindi. Ég ákallaði Guð og andi spekinnar kom til mín. Ég mat spekina meira en veldisbrot og hásæti. Ég hafði auðæfi að engu í samanburði við hana. Enginn ómáttalegur aðalsteinn komst í samjöfnuð við hana, því allt gull er hjá henni sem sandkorn og silfur telst leir borið saman við hana. Ég unni henni meir en heilbrigði og fegur, ég mat hana meir en dagsins ljós, því að skinn hennar dvín aldrei, öll gæði komu til mín með henni og óteljandi auðæfi voru í höndum hennar. Allt veitti það mér gleði sem spekin færi. En ég vissi ekki að hún var líka upphaf þess. Ég nam hana af heilum huga og miðlaði henni fúslega, en sting auðæfum hennar ekki undan. Hún er mönnum óþrjótanlegur fjársjóður, þeir sem færa sér hana í nyt öðlast vináttu Guðs. Gjafirnar sem fræðslan veitir þeim staðfesta það.
gjafir spekinnar. Guð gefi mér að koma orðum að innsæi mínu, að hugsun mín hæfi því sem mér gefið. Bæði hann sá sem leiðir til speki og leiðbeinir spekingum. Í hendi hans erum við orð vor. Allt vort vit og verklegt mennt. Sjálfur gaf hann mér óbirguðla þekkingu á öllu. Að þekking byggingu heims og orku frumefnanna, upphaf endi miðju tíðanna, breytingu sólargangs, ást eða skipti. Hringás ársins, stöðu stjarna, lífsháttun dýranna, æði villidýra, kraft andanna, hugsanir manna, tegundir jurta, undramátt róta. Allt þekki ég að þekkja bæði það sem hulið og augljóst. Speki sem allt hefur skapað kenndi mér það. Eðli spekinnar, í henni býr andi, hann vitur, heilagur, einstakur, margþættur, fíngerður, kvikur, skýr, fleklaus, tær, ósæranlegur, góðfús, skarpur, ómótstæðilegur, góðgjarn, ástúðlegur mönnum, staðfastur, æðrulaus, öruggur, almáttugur, allsjáandi og streymir allan anda. Hina vitrustu, hreinustu og fíngerðustu, spekin kvikar en allt sem hræðist. Hún hrein, smýgur inn í allt, nær til alls. Hún andblær almáttugs Guðs og streymir tær frá dýrð hins alvalda. Þess vegna kemst ekkert óhreint af henni. Hún endurskinsins eðlilega ljós, nákvæm eftirmynd verk Guðs og ímynd gæsku hans. Einn er hún en megnar allt, sjálfri sér söm en endurnýjar allt. Hún býr sér stað í helgum sál frá kyni til kyns, mótar spámenn og vini Guðs, enda elskar Guð aðeins þann sem samvistum við spekina. Hún dýrlegri en sólin og ber af hverri stjörnu. Skin hennar bjartara en dagsbirtan, því að nóttin tekur við af dagsbirtinni, en við spekinni má hið illa síns einskis. Í Jesúa, Immanuel nafni, Amen. I'm gonna let this be enough today. I have a lot to do today, so you see the wisdom here, and I'm gonna read this in. We're gonna have this in English, motherland. Forget that. Sure. I'm gonna read this in English. I think there's something on it. Yeah, do this now in English. Can we do that? Do we have audiobook for that? Yeah, that's it. I'm going to read this now. An audiobook for you, the chapter 7, so everybody understands. Älskade Stefan bara. So everybody understands. I'm a mortal man, like to all, and the offspring of him that was first. Chapter 7. I myself also am a mortal man, like to all, and the offspring of him that was first made of the earth. And in my mother's womb was fashioned to be flesh in the time of 10 months, being compacted in blood of the seed of man and the pleasure that came with sleep. And when I was born, I drew in the common air, and fell upon the earth, which is of like nature. And the first voice which I uttered was crying, as all others do. I was nursed in swaddling clothes, and that with cares.
For there is no king that had any other beginning of birth. For all men have one entrance into life, and the like going out. Wherefore I prayed, and understanding was given me. I called upon God, and the spirit of wisdom came to me. I preferred her before scepters and thrones, and esteemed riches nothing in comparison of her. Neither compared I unto her any precious stone, because all gold in respect of her is as a little sand, and silver shall be counted as clay before her. I loved her above health and beauty, and chose to have her instead of light, for the light that cometh from her never goeth out. All good things together came to me with her, and innumerable riches in her hands. And I rejoiced in them all, because wisdom goeth before them, and I knew not that she was the mother of them. I learned diligently, and do communicate her liberally. I do not hide her riches, for she is a treasure unto men that never faileth, which they that use become the friends of God, being commended for the gifts that come from learning. God hath granted me to speak as I would, and to conceive as is meet for the things that are given me, because it is he that leadeth unto wisdom, and directeth the wise. For in his hand are both we and our words, all wisdom also, and the knowledge of workmanship. For he hath given me certain knowledge of the things that are, namely, to know how the world was made, and the operation of the elements, the beginning, ending, and midst of the times, the alterations of the turning of the sun and the change of seasons, the circuit of years and the position of stars, the natures of living creatures and the furies of wild beasts, the violence of winds and the reasonings of men, the diversities of plants and the virtues of roots, and all such things as are either secret or manifest, them I know. For wisdom, which is the worker of all things, taught me. For in her is an understanding spirit, holy, one only, manifold, subtle, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good, quick, which cannot be letted, ready to do good, kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and most subtle spirits. For wisdom is more moving than any motion. She passeth and goeth through all things by reason of her pureness. For she is the breath of the power of God, and a pure influence flowing from the glory of the Almighty. Therefore can no defiled thing fall into her, for she is the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of his goodness. And being but one, she can do all things, and remaining in herself, she maketh all things new, and in all ages entering into holy souls, she makes them friends of God and prophets. For God loveth none but him that dwelleth with wisdom. For she is more beautiful than the sun, and above all the order of stars, being compared with the light, she is found before it. For after this cometh night, but vice shall not prevail against wisdom. Jeshua Emmanuel nafni. Amen. 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 And that I got told my friend
to get this on here, and his grandfather was Solomon, the king of wrestling in Iceland, and like his father and his grandfather was told to be the strongest guys in Iceland. And I love you, Doddi. Doddi. I love you, brother. And this is the wisdom of Solomon. And his grandfather was Solomon, the king of Icelandic wrestling. It's like, this is, he was, like my father used to train with him, and my father was very strong here in grip, and was taking grips with Solomon, and Solomon was a big guy, and my father was very strong in the arms, and he squeezed between the belt and took a little bit of the fat in between, and he squeezed it, and then he told my father, like, this is how we do it over here. He liked how my father was strong. My father was very strong, and Solomon, he liked it when my father grabbed him like this. When my father grabbed you like this, you got black after he squeezed you like this. But Solomon, he said, this is how we do it all day. This is how the strong guys do it. He was teaching my father wrestling, Icelandic wrestling. It used to be our main sport, the Icelandic main sport. It was not football or handball or something like that. It was just the Icelandic wrestling. That's so we got the story right. And so faðir minn hann æfði hjá Salomon, afa, Dodda og vina minns, og tók hann það belti og tók smá í Salomon, var stór og mikill, og tók hann svona frá fituna á milli og kramdi, og aðrir menn vældu undan þessu, en Salomon sagði, faðir minn, svona gerum við þetta, Óli minn. Og líkaði þetta vel að finna hversu sterkar gripar faðir minn hafði. Og Salomon helja minni mikið, og líka það. Hérna, ekki alveg.
Bara, What? hmm. What do you want me to do? Pray for them. For Them. Lift their name up. Or, I don't know. Okay. yeah, but yeah, we ask you to pray for Jakob Agnason. We ask you to lift his name up, and we ask you to pray for him, and ask the what? What? And we ask you to Pray for our children. for our children. Yeah. We ask you to pray for our children. Iona, Omar, I ask you to pray for them. Victoria, Sandra, Isaac, Mona, Victoria, Olia, and I got so many children. Linda, Siggi, Linda, Siggi, Amelia, Tristan, and Camila, Caritas, and Amiga. We ask you to ask you to pray for all of them, and lift them to God, and ask the Holy Spirit to bless them. Við ykkur að biðja fyrir fjölskyldunni, Jónu, Kamilu, Lindu, Söndru, Amelíu, Caritas, Viktoríu, Ísak Mána, Tristan, forget his name, Annika, Amelia, I ask you to pray for my family and lift them up, and ask you, ég bið ykkur að biðja fyrir þeim, lyfta þeim upp til Guðs og biðja Guð að hjálpa þeim með það sem þurfa hjálpið, og biðja ykkur að senda heilagan anda og blessa þau. Fá frið í huga sinn, hjarta og finna fyrir nærveru Guðs. Því Guð kærleikur og ást. Ef Guð með oss, hver þá mót oss? Því eins og hún segir, ef Guð með oss, hver þá á mót oss? Amen. Amen. Everybody say amen. Líka Jesaja, óttast ekki því ég er með þér, verð ekki hræddast því ég er þinn Guð. Ég hjálpa þér, ég styrki þér, ég hjálpa þér fyrst sigrandi hendi minni. Æ, maður ekki alveg röstum. Já. Halleluja. Halleluja. 6-10, klættisröð. Hallelujah. And always remember Psalm 91. Yeah, I remember. And very good. And Psalm 23. Yeah, I remember. It's these two Shall I take it songs. off? Yeah, you can take them. Okay. Okay. Dróttin minn hirðir, mig mun ekki bresta.
Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari. Dimman dal óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býður mig borð, frammi fyrir fjandum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Gæfa og náð mun fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi, drottin minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Jesúa Immanuel nafni, amen. Og svo, sá situr í skjólinn hæsta og dvelst í skugga hins almátta, segir drottin. Hæli mitt og háborg, Guð minn ég trú á. Hann frelsar mig úr snöru fuglans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlur mig með fiðrisnum. Undir vængjum hans má ég hælis leita. Trúfesta hans skjöldur og vígi. Ei þar ég óttast ógni næturinnar eða örunni sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geysir hádegi. Þó þúsundir falli mér við hlið og 10.000 mér til hægri handar, þá nær það ekki til mín. Ég mun horfa á og sjá með eigin augum hvernig óguðlegum endurgoldið. Mitt hæli drottins. Ég hef gert hann hæsta akaru mínu. Engin ógæfa hendi mig og engin plága nálgast tjald mig. Þegar mínu vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta mín öllum vígum mínum. Þeir munu bera mig að herðum sér svo ég steyt ekki fót með steini. Ég mun stíga við ljón á neðru, trúa fótum ungljón og dreka. Þar sem hann með trúr bjarga ég honum. Ákallin mig mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég verð hann, ég metta hann með fjöldi lífdagar og ég læt hann sé hjálpræði minn. Í Jesúa Immanuel nafni, amen. 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 Yeshua Immanuel name. Hallelujah. Amen. Everybody say amen on this beautiful Friday. Og það sé amen. Amen. Yndislega föstudag. Og Guð blessa fjölskylduna þennan Jakob Agnarsson og börnin og vendur í Jesúa Immanuel nafni. Amen. Amen. Yeah. And your wife, Daga, was a beautiful person and she was a very good friend, and I knew her all my life, and said that she had to go a lot sooner than a person is supposed to go, and that's life. And it's very sad when these sad things happen. It's hard for the family. It's very difficult. May God bless you, Jakob. May God give you strength. Og Jakob, Guð gefa þér styrk og senda sinn heilaga anda og blessa þig og með Jesú Immanuel. Gefa þér það sem þú þarfnast. In His holy name. Amen. Amen. Amen on this beautiful Friday. Amen. Amen. And now we are going to go to the next thing is if you haven't received God into your heart. Við erum bæði á músinni. Yeah, no? Okay. Okay, verð þú bara á músinni. Okay, I'm going to do this. Yes. Okay. Okay. So, if you haven't gone, I'm going to go to the salvation prayer with
If you haven't received God into your heart, I'm going to give you the opportunity to do that now. And when you do this, God can answer your prayers, because we need to have a belief in Him so He can answer our prayers. That's why He always tells us, watch our tongues. Yeah. And when we are praying to Him, that we are praying to the right God, Yeshua, Emmanuel. That's why we give the name Yeshua, Emmanuel, the right name here in Grace Church, because we are praying to the God that God wants us to pray to. And so doesn't matter where you are, or have this prayer with me, and this is going to change your life, because God is going to send His Holy Spirit into your heart, and He is gonna change your heart, and He's gonna build you up inside and make you a better person, and you're gonna feel better, and He's gonna give you strength to go through things, through life. Yeshua, Emmanuel name, amen. So have this prayer with me, and I'm gonna start. Ég ætla að byrja á því að fara með frelsisbænina hér á íslensku, og ef þú hefur ekki tekið þessa ákvörðun í lífinu, þá ætla ég að biðja að hafa þessa bæn með þér, því að Guð lofar að ef þú hefur þessa bæn, að þá mun hann senda heilagan anda inn í þig, og hann mun breyta lífi þínu. Því hann mun senda heilagan anda, og hann mun vinna innra með þér, og hann mun breyta þér hægt og rólega yfir í það að þú verður betri og betri persóna. Í Yeshua, Emmanuel nafni, amen. Svo hafið þessa bæn eftir mér. Drottinn Yeshua. Drottinn Yeshua. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafir dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að þú hafir dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Ég trúi að það risi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að það hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Yeshua. Yeshua. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaðu hjarta mitt. Hreinsaðu hjarta mitt. Endurnýjaðu anda minn. Endurnýjaðu anda minn. Og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. Og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna. Ég opna hjarta mitt núna. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég. Frá þessum degi vel ég. Að fylgja þér. Að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orði þínu. Og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Yeshua. Þakka þér Yeshua. Að fyrir blóð þitt. Að fyrir blóð þitt. Er í nýsköpun. Er í nýsköpun. Fyrirgefin. Fyrirgefin. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskar af þér. Og elskar af þér. Í Yeshua, Emmanuel nafni, amen. Og þú sem fórst með þessa bæn, verðu velkomin í Guðs ríki. Halleluja. Og þá ertu partur af kirkju hans, því andi hans býr innra með þér, og kirkjan er þú, og musteri kirkjunar
líkami þinn. Og þannig virkar það. And now I'm going to do this in English and have this salvation prayer with me. Yes. So, I trust someone. uh, Eiginlega það. Lord Yeshua, Lord Yeshua, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sin, I believe that you died on the cross for my sin, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sin. I believe that you rose from dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Yeshua, Yeshua, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sin and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Yeshua, Thank you, Yeshua, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Yeshua, Emmanuel name, amen. Amen. On this beautiful Friday. Hallelujah. Hallelujah. Og Já, nú bara. eins og við segjum ávallt hér á Breiðstjörn, munið þið öll börn Guðs. Við erum öll börn Guðs. Amen. Og það er engin undantekning á því. Skiptir ekki máli hvort þið séu leitandi í einhverju öðru eða hvað þið eru að gera. Því Guð bjó okkur öll til, því við erum öll börnin hans og skiptir ekki máli hvort þú ert búddi, múslimi eða hvar þú ert. Þú ert sköpun Guðs og Guð elskar þig alveg sama hvað hann elskar þig og hann dæmir þig ekki eins og hann segir við okkur að við eigum ekki að dæma okkur sjálf, einnig eigum við ekki að dæma náungann og þetta kemur skýrt fram hjá hann og því við búum ekki undir neinu lögmáli sem maðurinn bjó til. Það er ekki frá Guði, það er frá manninum og eins og Yeshua Emmanuel tekið fram. Svo muni það verið góðu hvort annað. So we got here on Grace Church, we got the original prayer that God, Yeshua Emmanuel, gave us. That is, keep us from temptation. It is not lead us into temptation, because God is not an evil person, that He's going to lead us into some bad things, lead us into something. He's never going to do that, and He's never going to do that. So that's why we have the ritual that holds us from temptation. So this is the ritual prayer. Our Father,
Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as in heaven. on earth as in heaven. Give us our daily bread, Give us our daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it. so that we may stand against it. But deliver us from evil, But deliver us from evil. for thine is the kingdom, For thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and ever. and ever. In Yeshua, In Yeshua, Emmanuel Emmanuel name. name. Amen. Amen. Og núna alveg að fara með faðirvorið á íslensku og þetta er frumútgáfa af faðirvorinu eins og Jesúa Emmanuel kenndi okkur. Því hann leiðir okkur ekki í freistni, heldur hann heldur okkur frá freistni. Faðir vor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Hald þú oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. In Yeshua, Emmanuel name. Amen. Amen. On this beautiful Friday. Friday. And husbands, Yes. be good to your wives. Wives, be good to your husband. And be good to your children. Pray for your family. And be good to your neighbor. Love your neighbor like yourself. Pray for your neighbor. And love your enemy. And pray for your enemy. And then God is going to surely bless you because He wants you to pray for His children. Amen. And that's how we get free, Yes. because He doesn't want us to carry anything that we have some things on our backs, on our minds, that we are thinking something bad towards somebody, then we are a prisoner of that person, Yes. That's true. and then we are not free. No. We have to be free, and Yes. God wants us to be free, and we have to trust in Him, Yes. because the world is not always perfect, and that's why we pray for each other. That's how He gives us strength, the community together, be good to each other and love each other. And Vala Raka Gísli, elska þig, Stefán, ég elsku ykkur öll, við elskum ykkur öll. Já. Og megi Guð svo sannarlega blessa ykkur og eigið yndislega helgi. Já. Og við sjáum ykkur á mánudaginn. Já. Og munið, þið eruð kirkjan. Amen. Þið eruð kirkjan. Já. Og þið eru söfnuðurinn hér og Mhm. þið eruð styrkurinn og deilið. Og með því að deila orði Guðs og deila boðskapnum,
sem er hér, Mhm. því meir stækkar söfnuðurinn og kirkjan ykkar. Amen. Og með Jesú Emmanuel blessi ykkur og með yndislega helgi og við elskum ykkur. We love you here from Iceland and share the good news Yeah. from Grace Church. Love you. Bye. Bye. We love you all. Love you. Love you. Bye. Bye bye. Slöfa. Yeah. Okay. My darling and Greg. Love you, brother.